Hlulani Fanuel Magayisa kheselo sunene ma unge msaba ya khume mbiri yan'wana mahungu ya ta landzela sweswi hi awara ya khume nharhu nhlekani lowu nhlokomhaka ya hafu kupela awara ya khume mbiri nangona ko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela mina ni khalanga Pet Mathebula n'wana risimati wa Jimo xitlangu maxingiritano wa jajana makunalo wa ndandadzi hi ku tisela nangona ko Afrika wa vulavula namuntlha ku ri ra vumbirhi siku ra makume mbiri n'we ra n'hweti ya Nhlangula lembe ra magidi makume mbiri ntlhanu ntshemba n'wina mi nga ringanela ku yisa timhaka ta n'wina ta swa xibalo mi gimetile tolo ku loko mi nga gimetangi va SARS veri va ta mi sala ndzhaku mi ze mi ya lunghisa timhaka ta xibalo xa n'wina hi ndlela yoleyo mitshamo ya yimbirhi ya komiti ya nkarhinyana leyi ka huvo ya endla milawu yi le ku yeni mahlweni laha holobye Senzo Mqunu va nge le ku yiseni mahlweni na ku nyika vumbhoni ku ya hi lavo va tiva ku timhaka hako endzhaku ka loko Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi va tise swihehlo sweswi va nga swi tisa hi ndlela yaleyo kasi na le ka commission leya ya Madlanga yi rhangela va ku hi Justice Madlanga nayo yi le ku yeni mahlweni ku ngele ku nikiweni vumbhoni byo chavisa swinene loko langutiwa ka timhaka ta vugevenga le ka Justice Madlanga commission swa ya mahlweni ku kuna top 5 ku na va yi vitana the big 5 kambe hala ka ad hoc vanhu vo fana na va Lieutenant General Sibiya na va holobye Senzo Mqunu va kaneta ku big 5 yi nga va yi ri kona se we uri yini lava ku namuntlha hi languta ka mhaka yaleyo ya timhaka ta vugevenga na ku lwisana na byona laha Afrika-Dzonga na leswi nga le ku humeni eka commission ne le ka komiti leya nkarhinyana ku n'we mi le ku voneni ka yini eka mhaka yoleyo ya hafu kupela awara ya khume mbirhi loko ku ve timhaka ta ku lwisana na vugevenga Afrika-Dzonga swi nyakapfarile mi vona ongete swi nga hetelela swi lungake ku nyakapfala hi leswi swa loko vuswa ma byi vona vuswa loko byi tlele ivi xa mindzuku byi vana swulunyana leswi van'wana loko vona ku a wu nge swi koti ku byi dya i byi landza byi nyakapfarisa leswi teka mukwana i ku susanyana la henhla la ku nyakapfala ka loko se hi la ku vutisa wena ku i twa ku i angula ku yini ka mhaka yoleyo u kandziyisa rito ka 065 744 3911 kumbe hi bela riqingho ka 0860 002543 handle ka sweswo kusukisela sweswi ku fika hafu ku bile awara ya khume mbirhi hi la ku ta twa timhaka tihi kumbe tihi leti u nga na tona hi ndlela yaleyo loko hi ya mahungu ya misava ya awara ya n'we hi ta va hi kha hi bula na Professor Mr Quiet Mabunda hi ta va hi kha hi bula na vona hi languteka timhaka ta toleto ta leswi nga le ku humeleleni ka vumbhoni bya tikomiti ta timbirhi ivi kusuka kwalano hi nghena ka nxaxamelo wa ku bula na ndzawulo ya dyondzo eLimpopo Gauteng ni le Mpumalanga hi bula na vona hi kha hi languteka timhaka ta ku sungula ka swikambelo namuntlha va le ku tsaleni kumbe va le ku endleni ka phepha ra CAT computer application technology swi le ku yini mahlweni sweswi hi vulavulako hambi ku hi vula CAT loyi a nga mahungweni hi vuli swona hina hi vula leswiya swa computer vadyondzi va nge le ku tirhaneni na swona va nga tsala va hetile sweswi awara ya khumembirhi se xikambelo xa ka grade 12 2025 xi sungule ximfumo na vona ku Afrika wa vulavula hi ta teka riqingho rero hi twa ku we committee timhaka kambe sweswo mingisero wa mina andaka leswi xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Kalanga Pet Mathebula makomba ndlela sweswo mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela a ni na ta twa ku kumbexana hi nga kuma nkarhi hambi ku ri mindzuku hi vulavulanyana kantsongo hi leswi nga le ku endlekeni emugangeni ngopfungopfu matikoxikaya hi timhaka ta byala lebyi nga tiviweki na ku byi ndliwe hi yini hayi khona va ka hina ni rhumeriwe video yin'wana ya ku kumbe van'wana va tlele va kha ku va daku kwala mutini waluwa n'wina loko mi ndle byala kwala mutini vanhu va tleletela matsaka hi swo n'waxemu hi vulavule hi swin'wana swa vapikilieza a ni tivi sweswi mi le ku i tivi sweswi mi nge le ku hileswaku mi le ku va ka hina na tihosi kwala ka mugangeni ya ka n'wehe mi ndla yini ni vula ku mi ndla yini loko ku ka ku ndleka swilo swa muxaka lowuwani loko na ha vulavula hi tihosi a ni tivi ku na hoyi yin'wana yi nge le ku endlekeni a Dingamazi ku na van'wamathekisi ku hehliwaku leswaku va ri i xitereke vo kambe va susa vanhu a va pfumeli ku tirha tibazi kambe a swi tikombi ku ri na vanhu swi vavaku swilo leswi se ku na mfundhisi wa nga ni rhumela email vhiki leri nga hundza hi vulavulanyana kantsongo ni swi vurisa sweswi swi hundza ni ku kumbexana swi herile kambe a swi tikombi swi kha swi ololoxiwa swi timhaka leti ku endleka yini ka Dingamazi n'wina mi nga kwala tindhawini to toleti hi byeleni kahle ku endleka yini hikuva ri ku na xitereke lexi nga laveki ku hela i xitereke kumbe vugevenga
ni vula loko mi chicha vanhu a ka xo famba xa mani na mani mi lava ku va khandziya swa n'wehe i xitereke xexo kumbe vugevenga kasi hi vo va nga te mi ya xava mathekisi lama vanhu lava mi va chichaka tibazini kambe a ni tivi n'we mi khumbekaka kumbexana mi ta hi byela hi kota ku tiva ku endleka yini na n'we maphorisa mi le ku ndzeni ka yini tihosi ti kwihi loko xiyimo xi te tani hi ku lava nga le ku hluphekeni i vaaki muaki yi khome mali yo khandziya bazi kambe va ku khandziya thekisi hi nkani loko ku ri ku ntiyiso ku va le ku khandziyisiweni hi nkani kahle ku va ndzeni ka yini a dinga masi kumbexana mi nga hi byela kota ku twa ku endleka yini kambe a hi tweni ku lava nga khoma timhaka tihi kumbe tihi leti va nga na tona va ri yini wo sungula mingiseri hi loyi ni hlekani epfukeni njhani kalana epfukeli papa khensa loko mi bela riqingho mi ri rin'we ni vona problem ya vanhu va ke loko va terekile vanhu va ka n'wina hi vahi ta ku kwala dani ta kombise kwala dani ta sungula hi kokwala ni yana kwala kun'wana because sweswi vanhu va lwa dani a va nga ri na mati for 8 days mati lama na xoki ya ha vuyenyana kwala ka wa mune wa vutlhanu swilo leswiya se meni a na mhaka ya ku vanhu mata loko vanhu va strikile va nga ri na problem a va sukele ku hisa pasi a yi ni khomi kahle mhaka leyi ya ni vava swinene ene vanhu va hisa mapatu va karhi va lo tivangela ku va va ka xiyimo lexi va nga ka xona ekusunguleni a va nga ri ka xona xiyimo lexi va nga ka xona that's leswi ku hala va misava va sasekana va pfale patu va hisa patu va ka va lava gezi na mati vanhu va lava lexi va nga ku hlamarisaka loko ka nkarhi wa ti-election vo va lava va endlaku va va ka xiyimo xexi lexi va tlhela va vhota vona se a ni swi twisisi kahle kahle ni ti vutisa kun'wanyana ku ri leswi va nge valungu va va ku va na apartheid va ba vatswari va vona ni tiko va yi kuma kwini because hi la ku khoma 60 a yi tshama xivongo ta te byela yin'wana lontsongo a ku bye ku va ri valungu va ba vatswari va va ri haya vatswari va yena ende swi ka hi nga swi vonangi sweswo hi la ku khoma swilo vo sala ma 2 years hi khoma ma 60 years se n'wana la ku byela kuma ku n'wana wa ma 90s na va late 80s se a wu swi ku swi huma swi ri kwini ma yi vona kalani a ku ri va nitwa hinkwako va giyana va lamulele hinkwako ku ri hi kombela ku loko va strikile strike a swi ri kona khale a yi tshama ku hisa patu mina ni ti kuma loko ku hisa mapatu va ku kuma kwini because hi tonela swilo swa hena kumbe leswaku hisa mapatu a va ngete swa khomeriwa a swi khomeriwi kasi loko va ku vona khi hisa patu a ka ha ri na nawu mfumo lowu nga ka wu dlaye milawu se that's n'wana wo ti endlela a ku na lexi nga xi nakisanaku mi to swi vona maphorisa u kuma ku a va ha chaviwi mi vona a ti-foreigners swa swi kota ku byela phorisa swo ka nge ni byeli nchumu ene ku hala va zimbabwe mozambique a swi humeleli leswi swifaniso sweleswo a ni ngo van'wana maphorisa van'wani va dlayisa hi swi swo pfa va tekana ti-20 se a va ha xiximiwi va ta xiximiwa njhani va ka va tekana 20 rand i yin'wana yi karataka fe yi hi le byela ku hala ka lieutenant general Mkhwanazi mhaka leyi a nga yi nakisani because exo xikhorisa xi bone ngopfu loko ni languta madlanga commission tolo swi ni vave ngopfu swi nga swi vonaka laha se va impleketaka na vathomi mithombe swa chavisa va xivile va mani swilo leswiya na metwel papa se yi hisa kule mani ya ri kulu ngopfu na metwel papa na khensa ni khananga ni kombela ku na ti vona se ni hetina na ku teka nkarhi na ti vona ti-political analyst mi hi vitenaku to kwana ni kombela mi visa Prince Mashele va lava n'wanyana a hi swi voni leswi va hi byelaka swona ingaku va bias ngopfu vanhu lava a va bias masangu mhaka yini ya swin'wana ku a va vuli leswi n'we mi lavaka swona kumbexana loko mo swi vekisa sweswo hi ku na swi tiva ku hikokwalaho ka yini mi lava tatana Prince Mashele mina loko ni tshame laha na swi tiva ngopfungopfu lo ntani mi yingiseri masiku yo tala mi kha vulavula na mitwa na mina se mi nga vuli ku hi mhaka ya ku lava n'wana va bias vo ka va nga vuli leswi n'we mi lavaka swona ene na swi tiva ku hi swihi leswi n'we mi lavaka swona va lavaka swona va bias ingaku va xaviwile va karhi va swi vona va na ku vanhu va hlupheka still va nghena dakeni va karhi va ri vona ku dakeleri va ya karhi a ri tshamisekanga va ta va thya ne metwel papa loko mi vulavula hi ku xava mi swi lavisisa kahle ku van'wani va lava mi pfa ku mi va ringanyeta na vo va pfa va hehliwa ku va xaviwile se mi fanele mi swi languta na sweswo leswo kambe a hi ta twa ku n'we mi angula mukwini 0860 002543 hi ta vuya hi ta ri teka riqingho ra rani endzhaku ka leswi hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860 002543 amukele n'wana mingiseri lo nhlekani Budbet papa minjhani na hi pfukeli bota mina minjhani n'wana
evukile Robert Sangwana ka Sabla Aye. mani la nghena ka leya ya BEE Yeah. leyi nga tisa va nga va yi ringanyetela ka DA swilo leswi a swi ta pfuna ngopfu ku vula ntiyiso black empowerment economy a yi pfuni munhu yo pfuna makhombreni ntsena ene xa vumbirhi va dlayana hi mhaka ya swona na leswi ta commission ti nga kona hikwalaho ka yona BEE leyi ni tinga ku loko ri ku a vo yi endla ku ri yi tikontraka ti khoma hi mfumo a swi ta tisa mitirho ya ku tala himpela va hemba lava se a ku va lava ngo ala na swona hikuva ku dya lava loko munhu nga ta BEE ku dya munhu un'we ku hlupheka xichava kambe loko nga vulavula mikutani hikokwalaho ka yini makhomredi lama mivula lama nga kwihi hi ku ni vona na va economy va Inkatha Freedom Party va kha va humese statement na vo a va tsakisiwi hi swibumabumelo swa DA hi tlhelo ra timhaka ta tlhelo ra timhaka ta ku siva BEE hi nawu lowu va wu ringanyetaka. ya mina ni vona onge swi nga tisa ni nga mi nyika xikombiso lexi mi xi vonaka na n'wehe ma vona lava va mapanyaza lava va maphorisa lama mapanyaza va thole vo 20,000 and a ma weli ka kontraka yo karhi a ma weli ka thendara yo karhi phela tithendara leswo swi endlaku ku hlupheka ku fuma munhu wun'we lava nga ka phati leyi fumaka vo va fumaka ivi xichava xi hlupheka so va vona loko ri ku fana na vova lava mapanyaza va thola 20,000 va tlela va dyini vanhu hi sweswo swi taniya so kambe mi vulavula hi timhaka ta tiphati a ni ngo na yona ya mapanyaza leyi kambe ve nge a yi le nawini ma swi tiva musiku a yi le nawini kambe yi thola vanhu valava ma 20,000 vulavulaka vona kambe ku na swihehlo swa ku le ku thoriweni vanhu va ANC ya kwala ni right but na mene swi mara vo ngo lunghisa yaleyo loko ri ku vo yi lunghisa hi ndlela yin'wana ni vula ku a yi tisa mintirho ya ku tala munhu nga ta 20,000 vanhu va ku tala se loko kumbexani xikombiso lexi n'we mi nga tisa xona ku nga va ku nga ri lexi a hi fanele hi nyika xona a hi fanele hi nyika xi xa ku vanhu va thoriwa hi xikombiso mi kuma ku hi le tihofisini ta mfumo ku nyikiwa munhu kontraka vanhu va tirhaka yena kumbexani loko a ku ndiwa sweswo swo vanhu valava va ti tirhelaka eka mfumo hinkwavo sweswo ku tanihi sweswi mi vulaka swona hi swa swi ta va swi hungute tikontraka leti ti nga kola ene no dzana hi minkarhi tala n'we mi vulavula hi mhaka ya security na swi vona mi vulavula na mbilu yi vava mi kombisa ku ma-security a va holangi loko mo languta i munhu wun'we la dyaka mara ma-security mo tala va ku a ma holangi ene na swi tongo na swi mi vavisa loko mi nga mi tisa matsoko mhaka leyi swi ni vavisa ngopfu hi ku mi kuma security va kha va ku laha ri gada koho ri tsala 30,000 munhu a tsandzeka ku ri nyika 6,000 10,000 yaleyo a nga va niki yaleyi ntsongo yaleyo ni mi twini impela buti ni khezi ngopfu haya la ni la ku ta vonisa tani no ni mi twile kumbexani na vo hi ta va lava va DA hi kota ku va ta kota ku andlala kahle hi kenta ku kahle va lava ku fikelela yini hi nawu luwa hi nawumbisi luwa va nga wu ringanyeta ni khensile swinene swi nga sasaka ngopfu ku twa le ka vona buti ni khezi swinene inkomo 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nhlekani Mr. Khalanga minjhani i pfukile papa minjhani n'wena ipfukele Bishop Mafumula ka Malamulele ayi Mr. Khalanga mani no vanyana na xivilelo ngopfu loko hi kha hi langusa some of the witnesses lava nyikaku mbhoni lava va nga ka swiyimo swa le henhla la ka mfumo wa hina the way va vulavurisaka xiswona na mahlamulelo ya vona hey vana lava hi nga na vona mi kuma ku ve le xikolweni van'wani va hetile va vilela mani ku ri hey swi vula ku ri some of these people lava ku va ku tirhisiwa criteria njhani loko u nga ku some of these people i nga ku no pfula tibuku kahle va pfulangi tibuku kahle mara va occupy ti-position ta le henhla swinene at the end of the day swi fika swi tika la u kuma ku loko encourage vana hi timhaka ta ku dyondza va vona ingaku ri matholelele ya mfumo wa hina ku ti tekeliwa vanghana kumbe vanhu valava va nga ka ti-political party to karhi va yisiwa va tlhotlhometiwa le then mi kuma ku vanhu va tshamile na ti-degrees ti-masters na yini ti-PhD mara a ve le ku tirheni mara loko va vona competence leyi nga kona layani
swi tikomba kahle ku tiko ra hina vhele a ri na mhaka ngopfu na mhaka ya dyondzo ku ri dyondzo hi yona yi develop-aku timhaka ta tipu na maendlelo na nhluvuko ku va ku teka vanghana na tichomi ti kha ti fakiwa ku ya dyiwa mali leyi ene ku kha va yi holeriwa mali leyo tala ngopfu no kuma ku vona lava nga dyondza vanhu some of these guys va ri hansi ka vanhu lava va nga kotiki nchumu a va holi nchumu khalanga se ni vona nga ku ri a swi encourage vana va hina ku dyondza swilo leswi nga ku humeleleni or mfumo kambe ku ni nyike ni xikombiso hi ku loko mo vula sweswo ku nge vi ntiyiso ku dokodela loko n'wana n'wana a fanele a dyondza a va dokodela a nge encourage ku ya dyondza a nge kuceteriwi ku ya dyondza a nge khutaziwi ku ya dyondza loko a fanele a va dokodela hi ku madokodela ya kayivela ve le ku thoriweni madokodela se n'wina ni nyikeni xikombiso xa ku fana na loko ku thoriwe loyi a nga na degree leyi i tshamini no ni vula ku ri a ni sweswiwani ha swi tiva ku ri even vona madokodela ma tele se lawa ya n'wi lo ti tshamela hi vone ku ri na ti-strike nkarhi wun'wani se ni vulavulaka na n'we va thoriwile se ni vula ku n'wina ni nyikeni xikombiso ku ma swi vona ku fana na loko ku kha ku tirha loyi a nga ri ku na vuswikoti kumbe a nga ri ku na u vula ku vulavula hi sweswi kumbexani hi vulavula loko ku hi kha hi langusa ka khomixini yaleyani yi nga ku humeleleni ya matlangi ha swi vona loko mo langusa ka ti-social vanhu va le ku endleni ka ti-joke hi vanhu lava kumaku va tsandzeka no hlamula swilo hi ririmi ro hlantsweka ra xinghezi ku swi vona mara lani nga ku munhu vo n'wi teka va n'wi faka njhe ene ku na swihehlo swa ku van'wani va lava va nga kona va lava va ti-general va nga kwalaha vhele va nghenisiwe hi ndlela yo ka yi nga ri yona ene loko se hi swi vona mpela swi kha swi humelela tlangandla a rivaleni swi tikomba kahle ku vhele ka mfumo wa hina i nga ku mhaka ya dyondzo yi ngo encouragewa mara at the end of the day loko ku ya tholiwa a ka ha langusi credibility ya skills xa munhu ku munhu loyiwani competence ya yena yi fike la ma swi vona ku ko tekiwa vanhu va tlhotlhometiwa va fika va yenana because it's very obvious ku loko kha swi langutisi kambe mi ta va mi kha mi vula mani hi ku mi n'wi twile mukhwanazi loko a kha vulavula i vulavula kahle twanani kasi hikokwalaho ka yini nga ri machava ku tala na munhu loyi mi nga na mi vulaka yena hi nyika ni swikombiso mi n'wi twile fana na va Sibiya hikuva va general Sibiya swo ta va kha va swi vulavula so kwalaho swi ngo lo hunduka ti-joke ti-social platform leti hinkwato vanhu va le ku hlekeni hi mavulavulelo lama wo tikomba ku ene ku ve kusuka kwele ku sunguleni a va kha va komba ku kulukumba loyi o tlhotlhometiwaka swilo kahle u ya a kha a carry a certain mandate ya vanhu vo karhi hayi ku ri ku na compete hi ku tlakusiwa ka yena vhele swi na ti-question se swi tikomba kwana loko a kha a vulavula ku vhele na loko ku vi no va ni rin'wana wa yena a kha ni vona leswi nge tsaki loko vanhu va kha va n'wi khatona hi ndlela yo taniya leswi a nga vulavurisa swona sweswo tikomba kahle bot khalanga ku ri vhele ene loko ha ta langusa na kwale palamende a swi vona vhele ku ri a swi vanhu vo tala va lava hisiwaka kweleni loko ku ku hi gwede mandasi ku vhele van'wani vo nghena hi ku va yimbelela van'wani va kota ku tlulatlula ni mutwele bishop ni la kuma tinhlokomhaka ta mahungu kambe ni khensile swinene tlhelo rero bishop a va fanele va ngheni ka xiphemu lexi hi yaka ka xo sweswi se va ngheni halaya kumbe va la ku vulavula hi leswi se na nkarhi wu va tsemile kambe hi kumbe ni tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we ni hlekani wa ndzawulo ya dyondzo xifundzeninkulu xa Limpopo Mavungu Lirolo ra Makhanya eka n'wina class of 2025 ni mi navelela mikateko loko mi kha mi ti lungisela ku tsala swikambelo swa n'wina hina va department ya education a Limpopo hi tinyungubisa hi n'wina ha swi tiva ku ri mi tirhe kahle ka lembe leriwani ende ha swi tiva ku ri n'wina mi ta pasa ka vatswari na n'wina mi tshamaku na vana ha kombela ku ri mi va seketela nakona mi hunguta mitirho ya ku tirha laha a kaya loko mi kha mi va seketela mi vona ku ri va tirhisa
technology leti nga pfumeleriwa nakona ha kombela ka van'wamabindzu va titaxi na va titavern ku ri hungutani huwa ku endlela ku ri ku va na kurhula va kota ku dyondza kahle ka n'wina class of 2025 hi ri tirhisani maphepha a malembe lama a nga hundza nakona mi tirhisa tiplatform leti nga pfumeleriwa mi nga yiveli i vumundzuku bya n'wina ha khensa ka va swikolo ka vadyondzisi nakona ka ti-SGB hi ku ri hi tshama hi kha hi tirha swin'we mikarhi hinkwavo class of 2025 ni mi navelela mikateko Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM makomandela 36 timinete ntsena ku pela awara ya 12 nangona ku Afrika wa vulavula mina ni khalanga Pat Mathebula hi ku tisala wona twi nhlekani lo wa Xikwembu nomboro ya hina i 086 0002543 i nomboro leyi mi yi tirhisaka ku va munghena mi hoxa xandla ka nongonoko lowu ku ve na swivulavula swo tala leswi swi nga vulavuriwa loko kha ku langutiwa ka timhaka ta commission leyi nga ri ku yini mahlweni ya Madlanga kumbe leyi fambisiwaka hi Justice Madlanga ni lava ku ta twa matitwelo ya n'wehe hi leswi mi nga swi twa ku fika sweswi mi langutana leswi ku nga le ku vulavuriweni hi holobye Senzo Mqunu lava va nga ka ndzawulo ya maphorisa ni lava na swo mi languta mi byela ku mi vona yini mi twa yini ngopfu loko ka hi languta ka timhaka ta swiphiqo leswi tani hi tiko hi nga langutana na swona swa vugevenga loko mi langutini mi vona ongeti hi ta huma ke ka vugevenga lebyi byi nga koho loko ku ve matirhelo ya maphorisa ya vonaka ya nyakapfarile 0860 002 na tshembisa na teka riqingho rero andaka leswi #XMA20 Best Xitsonga album EP of the year. hi lava va yimela ku langwa A. Shongi Shibuya B. Ntombi ya N'wagaza Mananina C. Sina Mphaka ni ta humelela D. Soli Makamu rirhandzu ra timovie E. Bliss Boy Mfana ka Gaza F. J John the Big Baby Xitlhavi G. Mr Post munhu un'we ntsena H. DJ Mumba Magoji mambirhi I. Tammy Boy ndzi tlangela mani J. Yisa wa tiko ndzi hlawule yena Ku vota eka xiyenge lexi rhumela rito album na letera nqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859. SMS i 150 ya mahala a yi tirhi Ku vota swa pfala hi vusiku bya the 12 December 2025. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #XMA20 Masagwadi lawa ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality. sweswo mi ngisera Munghana Lonene FM mina na wena hi laha Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. aya amkeleni mi ngisera ro sungula hi loyi hi ku ya hi section ya ku saka vanhu van'wana mi ri n'wina mi fane mi ve michuchisi a va hembi a hi ta va hi vuyeriwe ngopfu hi byongo byelebyo na mitirho yeleyo sivara loko a mi to teka xiyenge xa hala ka vuchuchisi bya tiko section 206 na 207 tanihiloko mi te hi ku ya hi yona leswi va swi vulaka holobye wa hina laya nkulukumba Mqunu va nga swi vula hi wa vuntlhanu swi fana na loko munhu a hlaya bibele a na koti ku hlaya vhese leyi a kotaka ku yi hlamuseta ku yi ta yimalala tlhelo ro karhi 206 na 207 ti vonavona ku hambana ku ya ni la ku hlamula leswi mi nga ni vutisa swo swesivara laya ku na leswi nge hi ririmi ra vadyi va hlavu policing and policy la ku developa ku yini yena ministara la nyikaka ti-directives kumbe swileriso swo karhi ivi lavaya va ya heta va hetisisa va endla leswi swi vulavuriwile hi leswi a nga swi vula ministara ku nga yini ti-generals se loko ni languta la swivara leswi nga ku humeleleni namuntlha la mi nga rivali ministara wa hina holobye wa hina Senzo Mqunu va vulavule va teka xiboho xa ku va la ku ndla ku hlambanya leswi va nge under oath loko mi ndla oath a swi fani na affirmation leswi a swi ri mi ta vulavula hinkwaswo leswi swi nga ntiyiso wa ntlhanu loko n'wi mi landzelelaka swilo na swi ta mi swi twile ku vete yini vete ku na recording liya a va la ku ta yi humesa ku vuye ku tlangiwa recording liya hi sithole leyi a karhi a yi hlamuseta kambe va vula ku la a va lava kona a ku humelelangi la ku nga na ku chaviseta loko ku nga ta na Mkhwanazi a nga general
nkulukumba malima wa vana aku hayi recording yeleyo hayilava ni n'wi qhivulela xidloko nakambe nkulukumba malima ka loko a vule sweswo se timhaka thya erivaleni namuntlha ya laveka mhaka leya ya recording la mukhwana a nga chaseta loko a karhi a recordiwa hi mani hi chief wimpi a nga kapindi a yi kona loko mi tshama xitulu xo vhiyantele khanyana ku yi kwi a yi kona loko luya a vutisa swivutisi n'wala na yena a za n'wala a ku leswi yo ka yi nga ri kona swi la ku ta vula ku hi va hi swi susa leswiya swa recording liya mi nga yi vula mi ku mi chaviseriwile se hi xikongomelo xa ku va swi tsariweke swi tiveka la ka ad hoc committee n'wina a mi chavisiwangi hi va yi vekela tlhelo swi boha ku a pfumela xo hetelela leswi va endlaku swona holobye la namuntlha va ta koka ku tika va ta gonya tshava liya ya n'wina mi nga na yona man'obe loko va va vutisa swivutiso a va hlamuli swivutiso ene sivara loko mo vutisiwa swivutiso mi nga hlamuli swona ni vula na vana lava va tsala swikambelo swa hina va fanele va kongoma va ta za va ku time up nkarhi wo hela loko va va vutisa swivutiso va hlamula va ya jika leti i va vuya ka prasini ka manghena va ta hala ka hina ka mpelu ka va nga se hlamula xivutiso ene swilo leswiya swi vuya swi ntaku vanhu va va vutisa swivutiso namuntlha va ze va va byela va ku heyi hlamulani mi kongoma ku hlaya ka n'wina loko mi ku a na mani mi hlamula mi kongoma leswiya swi karata va la ku hlamula swilo hi affidavit swi va ro affidavit yi fana na xitatimende loko ka ri mi vutisa swivutiso loko mi ri khorweni kumbe ka hearing va ndla leswiya ririmi ra ku dya nhlampfi va nge evidence in chief a nama ku hlaya ka mi tshama xitulu swi va ra pen khalanga wa mina a ku vulavuriwa njhe ka anamiwa a hayi xitatimende kumbe affidavit ntsene a namande ka xona se vona loko va hlamula xivutiso ku fanele swa nkulukumba malima va nga vutisa ku mupresidente Cyril va nghenelerile ka ku herisiwa ka lexi xa xiyenge xo herisa vugevenga kumbe ku dlayiwa ka van'watipolitiki ve ri hi ku ya hi xitatimende kumbe affidavit i malima ku hi swona ku va nghenelerile kumbe ha swona ku za ku nghenelela mutshama xitulu va ku hi swona se hi marito man'wana laha ta ta koka a xilogweni hikokwalaho hi tshamaka hi vula ku nkarhi wa fika muxe ivi a ta a nga general Mukhwanati hi leswi laha swi yaku kona swari wa mina a tiko ri nge mbombomeli loko mi pfulela mahungu hi yingisela n'wina va mahungu kwalano ku hava na xilo na xin'we tiko ra hina xi nga kahle xin'we ntsene loko a xo va kona a ni ta ku hi le tikweni leri na vana va hina va ya tsala swikambelo leswi va swi tsalaka va hi teka va khongerisiwile na premier wa hina wa Limpopo va nga ta xiviko lawani ku pasani va ta vuya va kuma mintirho swi tetani na xin'we xa mhamba inkomu swi va nemetweni a khensa swinene loko kako va ha vulavula hi sweswo ku tlhe ku huma mhaka ya ku loko ku ve loko u langutiwa xitatimende xa lexi nga tisiwa hi holobye a ku kona lava nga tsala va kombisa timhaka ta ku president va nghenelerile se swin'wana swa mintlhontlho leyo ku loko swi nga tsariwangi se swi vuriwa swo hi swi 0860 002543 na ri teka riqingho reri ni hundi laha palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula 0860 002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela xana n'wina mi ri yini a amukela n'wina mingisirilo nhlekani luwa nanga ni se ninga pressa yena nga ri yena 0860 002543 ximo xo tika swinene na swi tiva ku vanhu lava va vulavulaka hi timhaka leti ti fambelanaka na leswi hi nge le ka swona hi ti ta ku komba ku vanhu ve le ku kombeni hi timhaka ta loko ka ku langutiwe ka timhaka leti ta leti ti langutanaka twi na matshamele ya swilo hi ndlela yaleyo ngopfu loko ku langutiwe ka timhaka ta hi laha swilo leswi swi fambisiwaka xiswona loko hi langute eka leswi swi timhaka ta ti-commission na komiti liya ti fambaka a kona hi ndlela yaleyo sa hi ku tweneni na ku loko ni langutile sweswi na swi tiva ku vanhu vo tala lava va landzelelaka mhaka leyiwani ve le ku yingiseleni ve le ku yingiseleni ka leswi swi nge le ku vulavuriweni ka tikomiti letiya timbirhi hi ndlela leyi ni la ku ringeta ku twa ku ni nga actual in practice compared to the demand in terms of how we should be distributing resources and how we should policing communities. And that is reality, it's a fact. So you needed to juggle your resources and your usage of resources so that you address some of the concerns
of the public, and even the imperatives of the 7th administration, where you need to make people feel safer than before. And you can't do it through the National Political Killings Task Team alone. You can't. It's impossible. Okay. Has the minister summoned the chief financial officer of the South African Police Service to give a formal report on the expenditure trends of the PKTT, so that the minister is able to balance between the performance and spending before he takes the decision for dissolution or not dissolution, so that you get influenced, whatever decision you take, it's fine, but you get influenced by what would have been the expenditure trends and what would have been the performance trends, and also that it influences your decision making. So was there a summoning of such an expenditure report from the chief financial officer? And if the answer is in the affirmative, then how much has the Political Killings Task Team spent from crisscrossing the different financial years from its inception? Now, the discussion that we had was on the first. The discussion that we had was on the second. It wasn't necessarily dedicated to either the finances or any other aspect, but we were aware of the expenditure trends. I became aware of the expenditure trends before the 31st. Now, if you look at that, I didn't even want to venture into those specific matters, but the impression that, or what word did I use? The observation that I made was that you would no longer comfortably spend these amounts on accommodation, spend these amounts on vehicles, spend these amounts on other related activities like S&T and related matters, on the task team, that is the National Political Killings Task Team, spend so much even on accommodation, when in fact you are not spending something similar on organized crime, even in KZN, serious and violent crimes, even in KZN. You are having difficulty to explaining your outstanding dockets in South Africa at the moment. Serious difficulty. You are unable to. And other areas of work, why there are no vehicles and so on. Remember, the expenditure that you are doing in Political Killings Task Team is the same amount that you should be doing all over, but in an even way. So I did make an observation on that, including what CFO had said in March 2024, when she responded to the submission that had been made by General Khumalo, talking about the budget that had been cut on a number of occasions, and reducing the request from 94 million to 20 million at that time, and suggesting that beyond elections, please engage to, if you want. Yolobye senzo mqono lava ngile kunikeni vumbhoni eka huvo yo endla milawu. Ndza tsundzuka ka vutsoxivutiso xa ku mali leyi loko mi teka xiboho xa ku hangalasa xiyenge lexiya xa PKTT ku nga Political Killings Task Team, xiyenge lexi langutanaka na timhaka ta ku dlaya ka van'watipolitiki, a mi languteli swimhaka ta swa timali ke ku kumbexani loko hi languta ku tirhisiwa mali muni ivi ku langutiwa ku humelela ka yo kumbe ntlawa lowuwani ku humelela ka ko wu fika kwihi. Mi ta tsundzuka ku swi suka na le ka timhaka tetiya ta ku va ku vulavuriwe hi timhaka leti ti khumbaka kumbe timhaka leti ti fambelanaka na ku loko xiyimo xi titani hi nge swi koti ku tshama ha ri na Political Killings Task Team leyi nga langutana na tindhawu yo karhi
ku ve tiko hinkwaro ra swi lava ku va na vukorhokeri hi ndlela yaleyo se hi leswi vengi i swin'wana swa swivangelo leswi nga endla leswaku va tsala papila leriya ra 31 N'wendzamhala lembe ra 2024 n'wina mi ri yini na ri ndele riqingho rero na ta twa ku n'we angula mukini ka makaya yaleyo kambe yini mahlweni hi twa ku va ri yini loko va kha va vulavula loko mi fikile nta mteka mi ya moyeni kambe sweswi twanani va ethical. To me, it is not morally justifiable to keep things as they are in terms of the use of the budget of SAPS without juggling it accordingly. Okay. I'm asking this question, Minister, because the CFO is also due to appear before this ad hoc committee. Is it the evidence of the minister that there was no formal request for the CFO to submit an expenditure report in respect of the political killing system? The minister and the team just made an assessment throughout the work that they were doing since July 2024. Based on information that was available, as I have indicated. So you confirm that the CFO was not instructed to do an expenditure report? The CFO did make written comments. But So Minister, you say the written comments are on the basis of a request, and the request is rejected on the basis of budget cuts. It's a different thing, that one, from what we are discussing. You are saying the minister, the CFO, made comments declining or rejecting a request by the PKTT people for a budget. And the reasoning behind the CFO's rejection is not on the basis of the directives, but it's on the basis that the department has suffered again budget cuts, just like any other department that is suffering from budget cuts. So that's why I'm asking. Because what I'm asking is different from the response from what was requested. What I'm asking is that, is it confirmed by the minister here in this meeting that the CFO was never directed to submit an expenditure report of the political killings testing? Now, you're asking a question. I am responding. And I would want to respectfully suggest that I be allowed to respond the way I need to, just like you ask the question the way you need to. So my response is that I considered a number of issues in relation to the budget, overall budget of SAPS, and the constraints that we are experiencing. Two, I consider the demands on the budget around particular specific areas, by the way, including even the forensic labs that we don't have. I considered all those matters. The fact that Treasury is not in a position to give you more money. xivutiso xi ri mukhomi wa nkwama a nga tisanga swibumabumelo kumbe a mi n'wi landangi a mi nyika swibumabumelo swa ku political killing task scheme yi fambisa ku yini ke i vona byoko mina a swi ta va swi ri kahle ku ni tshikiwa ni hlamusela kumbe ni hlamurisa leswi ni lava ku hlamurisa swona ivi ku nghena muyingiseri hi loyi nhleka enhlekani braphet minjhani n'wina a na nchumu wa kombela n'wina epfokeli n'wina mi ri minge ni pfumela ku minge ni rhandza ku nkhensa leswi minister va hlamuselaku ka leswi ni nga swi lemuka hi vona i ku a va ti lumalumi xo sungula va yima hi xiboho lexi va nga xi teka and then va hlamusela na ku yini leswi nga endla ku va teka xiboho xo fana na sweswo minge ni hlamusela braphet a hi fanelangi hi tikuma hi la ku avanyisa tiko ra Afrika-Dzonga ri na swifundza swa 9 leswi swi fanela ku swi enjoya vukorhokeri hi ku ringana. So xiboho lexi nga teka hi minister mina ni yima na vona hi mhaka yo swi nge pfuni nchumu ku va hi karhi hi la ku budget yo tala yi ya ka xifundza xo karhi whereas ku va na timhaka ta budget cut and then timhaka ta political killings a ti endleka la KwaZulu-Natal ntsena. Loko mu languta a city of Tshwane i xifundza xin'wana lexi na xo xi nga affectiwa swinene timhaka ta political killings
mara a ku vulavuriwi nchumu hi swona. So loko mina loko commission leyi loko yo sungula swilo leswi mina ni nga swi languta ni vona ingaku i ti-political game leti tiyaku ku tlangiweni. Why ni vula leswiwa? Loko mo languta ku na all different political parties ka ad hoc committee, mara ti-party leti ti va ku ti ri kona leti ti tindlaku ingaku tona va tiva ku tlula lavan'wana i ti-party timbirhi, ende ngopfungopfu leyi ingaku yi yona yi nga na timhaka ngopfu to vutisela ngopfu hi leyi nga basic kwale KwaZulu-Natal. So swo tikomba i nga ri se manje hi timhaka ta ti-campaign ta local election leti ni nga languteriwa ka lembe leri taka bracket. kambe na mi twa swi vulavula so kambe loko mo languta ku ya hi milawu ya tiko, president loko va simeka political killing stars team va tlhela va kombisa ku ku na interministerial team leyi nga ta vona ku yi va na tinhlengeletano yi vona ku ku ndleka yini, yi katsa vaholobye va tindhawu letin'wana ta vusirheleli, ta mavuthu, ta nhluvukiso ta vululami na nhluvukiso wa vumbiwa sweswo. Kambe loko holobye Senzo va ya teka xiboho xa ku va hangalasa kumbe va herisa PKTT, a va va khumbangi vanhu valava. Swi nga va swi ri na ntiyiso leswi va swi vulaka, kambe ntiyiso wa ko wa ha twalake loko va nga fambangi hi tindlela letiya ta vanhu lava a va tirha na vona. Ya kumbe nkarhi n'wana ku ngo va ku ve na xihoxo xexo, mara mina loko ni yingiserile xivangelo xa vona a ni voni xihoxo lexi va nga xi endla tanihileswi va karhi va khuta na constitution, ku constitution ya va empower. Mara ni pfumelana na n'wina loko mi ku yi nge swi ve kahle ku loko va teki xiboho xo fana na xexo va vuyela ka vaholobye lavan'wana ka INC ya leyi a yi ri kona leswaku va ta kota ku va hlamusela xivangelo xo yini lexi nga endla ku va hangalasa political killing scheme leyi a yi ri kona. kambe n'wina tanihi maAfrika-Dzonga, ni khomeleni ku mi nghena n'wini vutomini, kambe n'wina tanihi maAfrika-Dzonga mi ta fika rini laha mi nga ta ku lebyi i vugevenga, leswi tipolitiki, leswi i yini, hi ku ongeti xin'wana na xin'wana loko byi va na vugevenga hayi swi khumba nhlawulo, swi khumba hi ta fika rini laha hi ngo to i vugevenga hi miyela. A ni hi vona va nga hlamusela ku mhaka ya Mkhwanazi i mhaka ya vona, Mkhwanazi i tindha ka vona. A hi lexi mina ni ti vulavulelaka n'wina sweswi mi ri hayi leswiya swa van'wana tipolitiki ku yiwa ka nhlawulo hi n'wina mahakuna ta ku swi vula hi vona hi n'wina. Leswi nga endla ku ni hela ni fikile le xiboho xo ni fika kwalano i timhaka to hi vona va nga hlamusela loko ad hoc committee ya ku sungula va ku Mkhwanazi i subject ya hina, actually hina mhaka leyiwa hi hina hi nga yi raise ku sungula before Mkhwanazi, ma vona hi vona va nga hlamusela. So i xi lexi mina ni nga xi analyze loko yi karhi yi famba proceedings ti kha ti ya mahlweni, ni hela ni swi lemuka ku ingaku lawa o va timhaka ta ti-political game. Loko mo languta bracket mina ni ze ni nga vutisa munhu un'wana ni ku Nhlahla Mkhwanazi wa hlamusela ku timhaka letiwa khale ti ri kona, why hi nkarhi luwa loko ka ha ri na Zuma a nga hlamuseli, a nga humi rivaleni tanihi phorisa ro komba ku i tshembeki misava hinkwayo yena, why a nga hlamuseli nkarhi kambe ma swi tsundzuka ku a ku ri nkarhi wa President Zuma loko va susiwa Lieutenant General Nhlahla Mkhwanazi tanihi acting police commissioner. Mara a va susiwa hi mhaka yini? Ni vula ku ma swi tsundzuka. Na swi tsundzuka sweswo. Se a mi swi voni ku loko a ku ri mhaka ya ku loko a va lava ku vulavula kumbe loko a va lava ku vulavula a va fanele va vulavula hi minkama yaliya? Hi leswi ni vulaka swona ku phela a ni vona loko va kha va hlamusela ka statement xa vona va ri swilo leswiwa khale swi ri kona. So loko ku ri khale swi ri kona tanihi phorisa ro tshembeka, why i pfumelela vukhamba byi ya mahlweni i ya yima endzhaku loko u ta va na timhaka ta ti-political changes ivi i lava ku ta i hlamusela ku wena no i kombeka i nga ri phorisa leri ri nga phorisa ka maphorisa hinkwawo lava nga ya ati-college to hambanahambana. Se swi vula ku yini n'wina mi hehla ku yini na hi timhaka ta Mkhwanazi ni nga se mi chucha? No, mina ni kahle Mkhwanazi a ni nge zi ni lava n'wi blame loko mo languta laha ku lweriwa timhaka ta matimba bracket, hi ku loko mo yingisela testimony leyi nga nyikiwa hi Sibiya ma swi twa ku na timhaka to i nga ri ku lweriwa matimba, ma vo hi ku in terms of seniority Sibiya i nkulu ka Mkhwanazi, mara in terms of ranking seniority Mkhwanazi i nkulu ka Sibiya, ma vo. So and then Mkhwanazi a nga hlamuselani ku yena loko a loko a hlamusela timhaka to yena i promotiwe njhani hi mhaka yo loko mo languta the way a nga promotisiwa hi swona i timhaka to hi leswiwa i xin'wana manani, mara sweswo swi nga vulavuriwa. Mara ma swi tsundzuka ku i tshamini Mkhwanazi kaya a nga ri ku tirheni lembe hinkwaro? I tshamini mara a karhi a hola. Lexi a tshamise kaya a ku ri yini? A ni timhaka leti a hehliwa hi tona. A ku yini?
ta ku va ku hi ku na timhaka leti a nga nghenelela ka tona ka timhaka ta vukungundzwana to fana na sweswo mara hi mhaka yo process ti langutisiwile hi nkarhi walowo a hola a nga suspendiwa ku fana na Sibiya leswi a nga suspendisiwa hi swona sweswiwa a nga holi Sibiya no Sibiya a hola mara procedure yi landzeleriwa ya ku suspendiwa ka Sibiya procedure yi landzeleriwa that's why loko mu languta Labour Court a yi hi ku Braphethe va kota ku fika kwini va landzelela nawu that's why va n'wi vuyisele entirhweni nyametweni hayi a hi fikeleni tipolitiki vukhamba hi byona hi lwana ku fanele ku lwa na byona mara hi nga la ku tirhisa tipolitiki 0860002543 a hi hetseni nga sikuma mahungu ya misava a hi tweni va ri yini la Even in the limited scale in the 4 provinces that are high murder zones in South Africa, than simply getting joy that yes, PKTT is effective when every other people is murder, other people's murder is just regarded as normal, relegated to traditional. I wouldn't want to believe that that is part of my responsibility. That is why I then said, no, look, we need to come up. The model is good, as I say. So direct your answer. They contributed well, but no longer to a point where we can proudly and say justifiably, especially if you look at the Constitution and imperatives of the 7th administration. holobye Senzo Mqunu holobye wa maphorisa lava ngele ku nyikeni tinhlamulo ni tiva ku sweswiwani va ya ka swakudya swa nanhlekani a ni ku va ta ya kambe ku holobye va ha ri ku tihlamuleleni se swa hlwela va ya ka swakudya swa nanhlekani hi ta vuya hi twa kun'we miangula mukweni ku ya mahlweni endzhaku ka leswi mahungu ya misava na hlulani Fanuel Magayisa rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ehlekani Bootpet na muhumelerisi kwalani swiboho ni la ku ta nghena ka leyi ya minister leyi ya minister kahle loko ni yi langutisile mina minister a va swi koti ku ri loko va vutisiwa laya ka Madlanga commission va hlamula nchumu hi ku kongoma va jikajika va ya le na le va nga hlamuli straight leswi va nga vutisiwa hi swona ene minister vona hi ku ya hi mina va swi kota njhani ku teka xiboho va ri voxe ku ri ku a hi vona va nga tumbuluxa tax team liya a yi tirha le a KZN and then vona va teka xiboho va ri voxe ku ri ne hi vona va faneke va herisa tax team liya yi nga le a KZN and lexi nga kona leswi va hlamurisaka hi swona minister swi ta endla ku ri swi teka nkarhi wo leha ku ri yi hela commissioner leyi because va jikajika loko va lava ku fanele ku hlamuriwa ti-asara se a va hlamuli swona futhi va doja swivutiso leswi va vutisiwaka swona ni swi vonisa sweswo mavonelo ma mina Bootpet inkomu emoti kwala ka Kobani Bootpet xewetile Bootpet la South Africa kufanele Amazon forest veri kuna 1,000 species of birds leswo magidigidi ya mxaka wa tinyenyani so na la South Africa kuna magidigidi ya mxaka ya vukhamba se hi nge tsuki humini ka sweswo Bootpet matwisisa Chris han u hi lemukisini loko ku democracy leyi ku ta va ku ri matshopetana se a swi vona sweswo Bootpet matshopetana democracy leyi ku longe nchumu matshopetana ntsena leswi endliwaka leswi vukhamba byi tele South Africa bya mixakaxaka yo hambanahambana loko ma ya vona lebyi ku ta byi tele Bootpet le ya vugevenga la tikweni ra hina kahle ho fanele hi rivala ku hi ta huma hi ku loko hi tsandzeka ku protect-iwa hi vanhu lava a hi langutiseli ku ri hi vona va nga ta hi protect ku va vona va tirhisanaka na swigevenga ya vuxokoxoko lebyi nga ku humeni eka Madlanga commission byi le ku chaviseni swinene lero a ni tshembi ku ri
u kona munhu loyi a nga ta va ri na ntsakelo wa ku na loko u tshika a vona xo karhi a humesela information kumbe a nyika lava va faneleke ku va va tirha hi swona hi ku swi tikomba nga ku nkarhi wun'wani u nyiketa vanhu va wrong information va tlhela va ku expose vanhu vo fana na valava hi leswi nga ku endlekeni ka Matlanga Commission. Nhlekani Khalanga muhaxi loko hi ta vulavula hi timhaka ta nkulukumba Mqunu a va swi koti ku hlamula swivutiso hi ku kongoma ku endlela leswaku vaakatiko va hlamuleka hi lero tiko ra hina Khalanga a ra ha to nghena endzeni ka vugevenga hi ndlela ya xiyimo xa le henhla kambe namuntlha hi nkhensa nkulukumba Mkhwanazi ku va va kote ku boxa tshumba laha vaakatiko va ku tala hi nga pfuleka mahlo ya ha to tika ndlela ya nkulukumba Mqunu Khalanga va ha to khwita na yona ndlela leyiwani leswi va nga ku swi endliseni swona Khalanga swa ha to tika nkulukumba Mqunu ku vulavula ntiyiso we Khalanga ni phela mara ehansi ni nga seleteli va tiva ntiyiso laha vona hi vona va ringetaka hi matimba ku tumbela na ku va va nga lavi ku hlamula hi ku kongoma inkomu Khalanga. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. ente yi tshumingisera Munghana Lonene FM khesi rin'wana mi nga kota ku rhumela mahungu hi tlhelo ra timhaka ta nkandziyiso ka nomboro leyi ya 0657443911 hatla ni mi nghena makheni swo olovisa leswaku kota ku twa kumbe vulavula mi ya tlhelo rihi ndlela yaleyo hi langutela ku bulana na vandzawulo ya dyondzo eMpumalanga Limpopo na le Gauteng hi languta ka timhaka ta siku ro sungula ra swikambelo na leswi tanihi ndzawulo va lava ku swi fikelela loko kha ku langutiwa ka timhaka ta swikambelo hi ndlela yaleyo kambe xivutiso ku ta va ku xana dyondzo leyi yo fana na CAT yi kona Mpumalanga ke yi kona dyondzo ya le ya CAT a Limpopo ke loko ri ka ti kona hikokwalaho ka yini hitsoku lava le switandini vo to tshama va ri switandini va nga ri na yona dyondzo ya computer application technology njhani maka ko se swin'wana swa risikumbexani hi nga ta va kha hi bula na vona ha swona sweswiwani hi ya ka Professor Dumisani Mavunda Mr Quiet hi lava ku bula na vona la hi languta ka timhaka ta mitshamo leyi nge le ku yini mahlweni swi ni tshemba ku swi le ku tikeni ngopfu ku landzelela mitshamo leyi hala ku na Holobye Senzo Mqunu hala ku na lava nge le ku andlaleni timhaka ta hi laha vugevenga byi fambaka kona hala ni vula ka commission leyi rhangeriwaka hi Justice Madlanga ivi hala ku na komiti leyi ya nkarhinyana leyi nga simekiwa hi xipikara xa huvo yo endla milawu ya Afrika-Dzonga hi amukeleni profit wa ku va ri yini ve le ku voneni ka yini vumbhoni lebyi nge le ku byi nge le ku vulavuriweni bya hlangana ke ngopfungopfu loko ka hi langutana ka hala ka holobye swa hlangana prof nhlekani nhlekani Khalanga nhlekani bayingiseri prof a khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowani a ni swi tivi hi maqatha ya nguluve hi nga pambula kwihi kambe a hi sunguleni ku hala ka ad hoc committee ku na leswi mi nge le ku swi voneni ngopfungopfu loko mi nga mi languta tinhlamulo leti nge le ku tisiweni hi holobye loko swi ta ka hi laha a va fambaka kona ku sukusela hi Ravumune ku fika namuntlha sweswi. inkomu Khalanga a hi languteni ku sukela eka vhiki leri nga hela loko tshamo lowu gimeta va ku va ta n'wi nyiketa chance kusukela namuntlha ministara u vule leswaku ku na clip yin'wanyana leyi a ringeta ku ri yi tlangiwa kambe mutshamaxitulu a hluleka ku kuma phati ya kona na namuntlha a yi kumekanga ministara a tshembisile leswaku u ta lavisisisa ku ri swi te njhani yona phati yaliya ya clip ya ku commissionara a ka recording yin'wanyana a n'wi xavisetela kambe na namuntlha clip leyi va nga yi tlanga a swi kumekanga leswi a swi vulavula leswi hina hi nga vahlaleri hi vonaka leswaku nga ku ministara i le ku tiphijapijeni na namuntlha ni ngo vula leswi Khalanga i nyike ti-statistics tin'wanyana ku na munhu un'wanyana a nga dlayiwa kasi ku na membara wa committee a nga koho kwalaho a n'wi tivaka munhu a vulaka leswaku ri hayi munhu a nga dlayiwangi wa hanya mutshamaxitulu i bohe ku va a kombela minister leswaku ri
a withdraw statement xi a tlhela a apologize le ka family ya munhu so leswi vula ku ri vumbhoni bya ministara byi kanakanisa kambe i commission leyi nga ta vona leswaku ri bya amukeleka kumbe byi amukeleki xana se loko ka ku langutiwa ngopfungopfu phela mhaka nkulu la prof ku vulavuriwa hi timhaka ta ku la ku fikelela timhaka ta ku hikokwalaho ka yini PKTT yi herisiwile naswo yi herisisiwe xilo leswi yi nga herisisiwa xiswona ni vona va SABC va kha va kombisa timhaka ta ku ongeti ku na timbhovo to karhi leti holobye va nge ku tiboxeni ka vumbhoni bya Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi mi le ku swi voniseni sweswo n'we prof halanga mavonelo ya ta hambana hikuva loko hi ta yingisela mhaka yin'we swa boha leswaku hi ta vona hi ku hambanahambana kambe commission tanihileswi mi hlamuselaka khalanga eku heteleleni ka vumbhoni hinkwabyo lebyi humelelaka sweswi na le ka matlanga commission hi yona yi nga ta hlangahlanganisa vumbhoni lebyi byin'wana byi ta hleriwa byi kuma leswaku a byi na ntshamiseko a byi na xiyimo xo karhi ku byi nga amukeriwa so ti-commission letimbirhi leti ti ta hlela vumbhoni hinkwabyo bya ti-witness ku katsa na leswi ti-witness tin'wanyana ti testifyaka in camera ku fana na tolo leswi tanihi vaakatiko hi ngo to endla ti-comment kambe hi nga swi koti ku hlangahlanganisa leswi swi humelelaka erivaleni na leswi humelelaka hi timbhoni leti ti nga tiveki ngo twa marito ya tona ntsena se mavonele tavula ya ta hambana prof ni ku languteni ka timhaka ta ku fika sweswi ya kwihi ku liya yin'wana commission nayo yi le ku tsondeleni timhaka tin'wana leti se ti kombaka ku hikokwalaho ka yini swimanimani a khomiwini hikokwalaho ka yini swimanimani a dlayiwini vumbhoni bya vuxaka luwa bya tirhisiwa byi tekiwa munhu va n'wi khoma hi mhaka ku swi twaka leswi ka swi ndlisa leswi ya khalanga mina ni nga vula leswaku a hi yingiseleni vumbhoni byi ya emahlweni hi ta kota ku vona picture ku ri ya kwini loko vumbhoni byi karhi byi ya emahlweni swo karhi leswi ndzi nga swi vula swa ku tin'wana timbhoni a hi koti ku swi landzelerisa na ku hina hi nga vahleri sweswi khalanga mi nga vitana laha ku na van'wani ti-media houses ti lavaka ku tiva hi mhaka yin'we leyi hi vulavulaka hi yona so u kuma ku enkarhini lowu na ha vulavulaka na n'wina a ni le ku landzeleriseni ka leswi swi nga ku humeleleni ka ti-commission letimbirhi kambe hi tshama hi karhi hi languta leswaku hi ta kota ku responda hi ndlela leyi nga fanela loko hi vitaniwa hi n'wina ku ta emoyeni so a swi se va na direction ku ma vona loko picture yi karhi yi dirowiwa loko ha sungula hansi a swi koti ku vonakala ku ri munhu i dirowa yini so hi ku ya ku famba ka nkarhi hi kota ku vona ku se hi kongome kwihi kambe hi ta tshama hi karhi hi lavisisisa leswaku ri hi ta kota ku pfumelana na ti-recommendations leti nga ta endliwa loko mitshamo leyimbirhi leyi yi fikelela makumu ni lava ku mi chucha mi ya kuma swakudya swa na nhlekani na swi tiva ku mi le ku landzeleleni ka mitshamo leyi hinkwayo prof kambe a hi hetisireni loko mi ka mi languta xiyimo lexi hi nga langutana na xona tanihi tiko hi timhaka ta ku ringeta ku lwisana na vugevenga na ku nyakapfala ka vurhangeri kumbe ka swihehlo leswi swi nga nyikiwa hi va Lieutenant Mkhwanazi lava nga voho va nga pfula xisakani xa swivungu leswi hinkwaswo leswi hi nge le ku hlanganeni na swona mi vona xifaniso xa njhani mi vona xifaniso xa ndzawulo leyi nga pfuxetiwaku kumbe swi nge olovi ya swi ta tika nyana khalanga loko mo kota ku va na nkarhi hi sonto a ni ri ka crime watch recorders laha a ni ri na vativinkulu va crime swiyimo swa crime a tikweni na criminal justice laha swi ti kombaka ingaku loko General Mkhwanazi a nga tlangi na mhaka leyiwani tiko leri a ri ta va ri enghozini ku va ku nga ha ri na governance so swi kahle ku ri General Mkhwanazi i yimile a ri na xiyimo xa le henhla a kota ku vulavula leswi yimiselekaka loko a ko va constable a va ta va nga n'wi yimiselanga ene loko hi languta khalanga ka boni liya ya maphorisa leyi vulavulaka exihundleni tolo ma swi twa ku ri ku na ntshikelelo eka maphorisa ku va fanele va
investigate tin'wana ti-case tin'wana va byeriwa hi ti-general kulori ku ri va nga investigate munhu loyiwani hey mi ta nghena a tinghozini. So loko ku fika swiyimo swo fana na sweswo maphorisa na wona ya va ya karhi ya lwisana hikuva loko investigating officer a lava ku tirha ntirho wa yona a byeriwa ku nga tirhi swi endla leswaku na morali ya vona valavisisi lava yi ya hansi ngopfu. Lero hi na ku tshemba leswaku ri leswi swi ta hi pfuna ku ri ku va na ku reform leswi hi swi vulaka ku ri ku aka hi vuntshwa loko yindlu yi hirimuxiwile hi moya a wu lahleli khawula wa tlhela i kota ku sungula hansi i aka hi vuntshwa. Ni vula leswaku ri hi na nkateko wa ku loko ku ta hela ti-commission leti hambiloko president o ka nga implement ti-recommendations kambe hi ri vaakatiko va Afrika-Dzonga hi ta kota ku va na influence ka leswi swi nga ta va swi ya mahlweni na xiphoriseni eka justice system ya tiko leri leswaku tiko ra hina ri nga ri kumi ri rhaniwa hi vanhu lava nga ri ku na ku rhandza tiko ra hina va lava ku onhetela va lava ku endla mabindzu hi tindlela to onha. So ni vona ku ri nkateko swinene leswaku ri hi ta kota ku aka hi vuntshwa ti-institutions ta hina ta laha Afrika-Dzonga. Prof ni mi khensile swinene ku tiya ku engeta inkomu khalangana vayingiseri yana ni mahlweni ma hi yingiselela hayi a ta tshama na n'wina kwalawani ve le ku diyeni ka swakudya swa na nhlekani mitshamo liya havumbirhi ka yoho loko kha ku langutiwa ka timhaka ta ntirho lowu nge ri ku yeni mahlweni wa ku lavisisa timhaka ta manyala vukungundwani loko swi ta ka timhaka ta vugevenga kumbe ku lwisana na byona eAfrika-Dzonga. I makumembirhinharhu timinete ntsena ku bila awara ya 13 timinete ta nkombo ta ku ni nga twa ku hi angula kwini ka mhaka yeleyo hi nga swi cinca gere hi languta mhaka leya ya dyondzo na ku sungula ka swikambelo hi ndlela yeleyo. 0860002543 ndaka leswi sweswo mingisero munghana lona FM na ku ya Afrika wo vulavula 25 timinete ntsena ku bila awara ya 13 leyi un'wana mingisero nhleka ayi botpedi njhani buto mina hi pfukile n'wina minjhani na hi pfukile botpedi a khensa loko mi hi bela riqingho buto wa mina mani mi ri yini n'we mani botpedi ku hlamula xivutiso lexi xa vugevenga ka tiko ra hina ni vona yi nga ri a swi nge olovi botpedi ku vugevenga lebyi hela ma xi twisisa lexi endla ku swi nga olovi mhaka yini ni vona nga ri mhaka ya hina vaaki botpedi ma vona yi nga ri ku na swilo swin'wana hi nga swi tekeli ku enhlokweni ma vona swi fana na xikombiso ke a hi ngo munhu a ku nyika xikombiso ku munhu a ku no mina ni nge vhoti a ku votiwa ma xi twisisa wa vhota a wu vhoti mara a mi heteleli swi affecta mani swi affecta na wena because a wu votangi se nyika xikombiso futhi ni timikisi rin'wana yena a fika a nghena a ku no swilo leswiwani kahlekahle se political power ma xi twisisa se ni twa swi ni heta matimba ni ku hayi mara wa yi kahlekahle fene hi tekela swin'wana na swin'wana hi fene hi swi teka leswa tipolitiki leswiwani ma xi twisisa and then I'm meeting na swi ignore and then swi affect money swi affect hina ma xi twisisa because loko mo cheka mhaka ya Mkhwanazi botped ne ntimikisela ku no why Mkhwanazi a vulavula nkarhi wa sweswiwani ku nga ri and loko mo cheka ni Mkhwanazi hi 2020 ka commission ya Zondo u submitini evidence mara ka zanga vitaniwa ka a testify my one that's why metirela hela vula ku yini aku hina va Mkhwanazi va ku tala mara a va swi koti ku vulavula ma xi twisisa because va tshikeleliwa lava nga kona ma vona that's why loko mi cheka metireleni Mkhwanazi a endla yini a ya ka public a ya vulavula kona because u swi vona ku swa fana ku a ku nga langa tatiwa kona ma vona se mani ta ku ma vona botped ne vaakatiko loko karhi un'wanyana loko wo zama ku hi tekela swilo enhlokweni ma xi twisisa tiko leri ri kota ku ri lunga mara hi ku hina nkarhi wun'wana a hi na mhaka na nchumu hi tibyela ka leswa tipolitiki leswi leswi le kule na hina mara mi hetelele loko mi languta swi affecta vo mani swi affecta hina botped ma vona ntiyiso swi khumba hina hina hetela ku hi va na mintlhontlho leyi hi langutanaka na yona ma vona se problem yale na maphorisa ma kona ma tirha ku tingisela ku vula ka Mkhwanazi mara hi ku a va swi koti ku nikisana ku mina ri va le va vulavula botped va tshikeleliwa lava nga kona ma vona na mitweni ku khensa mina buto wa mina khensa swinene 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula hi yo mhaka hi ku palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula a amukele ndo mingiseri nhlekani minjhani khalanga hi pfukeli buto wa mina minjhani n'we hi pfukeli na yena a khensa hi la ku vulavula hi timhaka ta vugevenga lebyiwani corruption
se leswiwani i khale swi ri kona a kha swi endleka mara loko munhu a swi vula wa chavisiwa ku tshembisiwa no dlawa lero ri hi ku twisisa ka mina kahle vanhu a va fanekele va khongela ngopfu hi ku tiko leriwani ri tikomba ka ri fambisiwa hi Satana hi ku loko mo langutisa swilo leswi nge le ku endlekeni hi leswo ka swi nga ri kahle ntsena ene swi le ku endlekeni masiku hinkwawo kambe mi fika njhani ka ku tiko ra hina ri fambisiwa hi Satana ri fambisiwa hi Satana hi mhaka ya ku ri lava va nga vona varhangeri hi vona va endlaku timhaka ta vugevenga leti lava a va fanekele va hi fambisa ndleleni ya kahle ene va tele na mithu hi laha mi nga fika kona ya swi lava xikhongelo vanhu va khongela hi ku hi teka loko vanhu vo ka va nga khongeli Satana xi hi vutleli hi ku hi xona xi nga na majority ka political power leyiwa ni mi tweli papa a ku ri mavonelo ma mina malama khalanga ni mi tweli papa na khensa swinene so inkompa 0860002543 va ri mavonele ya vona ka vula mavonele ya mingiseri ya tshama yi ri mavonele ma yingiseri ku nga ri mavonele ya hina tanihi hi xitichi lexi kumbe nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga hafu ku bila awara ya n'we nhlekani lowu hi la ku tatwa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise kwini kusuka kwalano hi la ku tsutsuma hi bula na nkulukumba Tshepo Mabona vona va suka Tshepo Mabona nte Tshepo Tshepo Mabona nkulukumba Mabona hi ta va ka hi bula na vona sweswiwani ku nga ri khale hi hafu hi ku bila awara ya 13 ivi kusuka kwalano hi ya ka Mpumalanga ya ku vulavula na nkulukumba Sambo Gerald Sambo a na ta ku zwana ni swi tivi ku zwana hi nghena njhani ivi loko hi suka kona hi bula na MEC Mabungulurule Ramakhanya hinkwavo lavo hi ta va kha hi languta ka timhaka ta dyondzo na ku sungula ka swikambelo swa vadyondzi va ka grade 12 kambe ke a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya yimise kwini nhlekani sweswo mingisero Nkanalona FM ya ka ndhawu ya dyondzo ya Gauteng hi bula na nkulukumba Steve Mabona hi bula na vona la hi twa ku xikambelo xi fambe njhani siku ro sungula mi ta tsundzuka ku a Gauteng laha Thembisa lani vona va kha va tsala CAT se hi la ta twa ku day 1 siku ro sungula ri fambe njhani tatani Mabona nhlekani mi amukerile ka Nkanalona FM nhlekani mi pfukile mi pfukile njhani a hi pfukile ma hi swona xikambelo xi sungurile day 1 CAT tanihi Gauteng education mi vone No, thanks very much. You will know that, on a day of examination, especially the first sitting, you will have challenges there and there, but they were not severe. We experienced some power outage in around Meadowlands, but our schools that side, they had a backup. They were not disturbed. We also had a challenge in around Ivory Park and the city center. The city center, we had some solar backup as well there. We had a problem. The only school or the center was in around Ekurhuleni South in the Kingston area, where we also had a challenge of power outage, and there we did not have an option but to find a neighboring center that could accommodate those candidates, and they managed to accommodate the candidates, and they managed to write. Yes. But Steve, in Karvotala we have reports of power cuts, particularly when you are examining this paper CAT. Why were not proper backup done? I mean, it's a yearly problem, isn't it? Year-to-year problem. When we have an examination, we would have this thing of power cut, and particularly during the years of load shedding, it was even worse. Yeah, no, now you could not even expect it to happen. But that's why our schools and centers have generators. But because of the weather that we are facing in Gauteng, you will know that it's overcast in the morning, it's overcast, and where you have solar as your backup, you will be challenged if there's no sun. You will So where we were challenged were to really move
those candidates, it was where we relied on solar as our backup. So we then had to make sure that we move them. But across the board, we can safely say that we did not have challenges. All other schools, they had their backup generators. In the event of anything, that was then utilized. And I'm talking about only two areas where not more than 5 centers were affected by this. But I feel that if we were to be honest, we can't say everything went well and without anything that happened. We must be as honest as possible, just to say yes. All other centers did not have challenges, but we had at this about 3-4 centers, but we managed to mitigate against any compromise of the quality and the integrity of the examination. This was day one, and what kind of experience do you take as you move on with the examination? How ready is Gauteng Department to administer 2025 exams? We are ready. We are quite ready. I mean, we did all that we could do. I mean, we prepared all our candidates in terms of revision, in terms of additional classes, in Gauteng with a studio where we can have one subject advisor or an educator share a lesson with all schools in the townships which have smart boards. So we did that, and we took some to camps, depending on the performance of the candidates in those schools, mitigate. So we did what we could because we want to retain the spot of number one, and also continue with provision of quality education. But they go parallel. We can't compromise quality education. And if the position comes, we'll come, but our emphasis is on bachelor passes. Do you have quality passes, or you just have passes? You must have quality passes, which will then enhance the education sector. Well, that's where you're going to create capabilities, because we have a responsibility as education to create capabilities that are going to assist the nation to prosper with the education that people would have attained, from us. So, and which is quite critical. The basic education is quite critical. That's why we took over the responsibility of ECD to say, let's nurture it while it's down there. When you move up with all these other grades, you would have received a concrete foundation which is going to be taking your places. So that's the focal point. And in terms of, as we conclude with Steve, in terms of safety and the issue of your messages to parents, particularly as you request their support for their kids as and when they write exams, how can you navigate those two questions for us, Tatan Mabona Logika? The safety is our priority, and the wellness of our children in our environment. So we then had to make sure that the papers are safeguarded. From the warehouse point of view, you will recall that in Gauteng we had a problem at the warehouse level where we experienced that leak paper. So we managed that space with the highest integrity. We know all those people that are there working there. Background checks were done, monitor them. Those that are doing different responsibilities, people must be confined to what they are supposed to be doing in the warehouse, just to make sure that they understand on their responsibilities. Also, when we conduct some security features or measures, they can be alarmed because they know where they are operating. Moving the paper from one point to the other, from the warehouse to the distribution point, it's quite a space that we manage very strictly with the law enforcement agencies that we've appointed, that we've brought on board, and also moving the scripts from the school to the centers. That's the process that we really prioritize. But to parents, we need to support our children, we need to support the candidates, and also encourage candidates not to be absent, because I was looking at the report today.
I see some element of absenteeism from both sides, from the full-time candidate and the part-time candidate. So let people not abstain themselves. They need to focus, prepare, so that come the day of the paper, they go to write what is it they're prepared for. I thought we were done, but Steve, until a parent who has a child at a quintile 5 school is saying the Gauteng Education Department has notified those schools to the effect of you reducing subsidies by around 65% in 2026, and that will affect them as and when they pay for school fees. How true is it that you are reducing subsidies, and why? No, we are reviewing. What we did, we had to review. It's an open secret that we have financial challenges in Gauteng, and we didn't hide it. We've been saying, if you followed our media briefing 2 weeks back with the MEC and with the actually 2 of the media briefings that we had, we were very clear that we are challenged financially. We had to review. Some of the things had to be reviewed. You might have seen that we also said that we had outstanding invoices on nutrition, on scholar transport, on learner material, all those responsibilities that and including subsidies to schools. So we had to reprioritize and capture those payments, outstanding payments, and we did that last week. But we then had to interact with the quintile 5 to say, we can't afford you to give you more than what is required by policy, because policy dictates on what is it that we need to apportion in terms of the allocation to quintile 5, 4, 1 to 3. So what we did in Gauteng previously was to say, let's give the quintile 5, all of them, what we give to quintile 4. So we gave them the same amount. But it's so worrisome that some associations are saying now it's maladministration. But when we're giving them more than what is required by policy, they were happy. They didn't question it. They didn't say it's maladministration. Now that we are reverting back to what we are supposed to be providing because of our financial challenges, now it's maladministration. But what we resorted to was that we bringing them closer, going to engage with them to say, we have this current situation, which probably it might drift away in a few years maybe to come. We might be in a position to probably revert back. But for now, we cannot afford to give you this amount. So you then have to be open as well to your school population to say, this is what is happening, and how do we then augment and make sure that we navigate out of this. Okay. But Steve, can see this nene nkarongwe. Enko. Sweswo minsi wa Mngana Lona FM kulukumba Steve Mabona ba vulavula ndhawu leyi ya dyondzo ya masungulo eGauteng. Va kombisa timhaka ta leswaku leyi va hi tsalaka yona, va kombisa timhaka ta leswaku timhaka ta ku va ti-quintiles 5 swikolo swa ti-quintile 5 leswi swa van'wankumi ku hungutiwa mali mi nga leya mpfuneto leyi tanihi ndzawulo va nyikaku a hi mhaka ngopfu leyi endlaku hi mhaka ya ku tsakela ka vona, kambe hikokwalaho ka ku va ku ri na mpimanyeto lowu tikomba ku ri hansi ka ntshikelelo swinene lowu endlaka leswaku ta tsundzuka ku hi vulavula hi swona mavhiki yambirhi laha nga hundza loko hi vulavula hi timhaka ta leswaku ongeti va ri va na ntshikelelo hikokwalaho ka ku va ku cincacince swivangelo swo tala swa maphakelelo ya tidyondzo na ku hungutiwa ka mimpimanyeto, sweswo swi hetelela swi kavanyeta na swiyenge swo fana na vanhu lava va kuma swakudya vadyondzi hi ndlela liya, kambe va swi hlamusele hi kenta ku swivangelo swa kona ku nga va ku ri yini. Se va nge ri mi ta hakela n'we mi hakelaka mi ngo ngetela, van'wani va le ku ringanyeteni ka ku nga ngeteriwa kolomuya ka 45 wa tirhandi ku ya hi mudyondzi ka swikolo swoswo leswiya. Mi ta tsundzuka ku ti-quintile 5 schools i swikolo leswiya swa vanhu lava va hakelaku sweswo swa kutaniya hi ndlela yaleyo. Sweswo mi yingisela Mngana Lona FM la ku ringeta ku vulavula na Tatana Zwane hi twa ku vo tanihi ndzawulo va ri yini ku swi timhaka ta swikambelo eMpumalanga. Ungayelele eka Afrika wa vulavula. Hi mbalela yini? Hi mbalela ku fila kahle leswi ni vulaka swona Butpet. Loko mina ni ti tirha sweswi ku fana mina sweswi na ti tirha mina Butpet. Ku na milenge yo saseka Butpet.
masese loko ni fane ni huma ni ya ka doro a shopeni ni ya ku siku rin'wana ni xi mbala xiburukwana lexa Bootpet for mina ngendlela mina ku mina ni fila kahle loko ku ri ku kuna lava va lavaka swo hundza swigubuda swi hundza matsolo a va mbali va ndlisa sweswo va tshika hina loko hi mbala swo koma leswi ni endlaka ku loko ni famba ni tlhela ni famba hi confidence loko ni nga tiyi rito loko ni ri xichangani masese se hi mbalela sweswo ku mbala ka mina hikokwalaho ku ni ambala yini ni titshemba na loko ni ya kerekeni a ni komisi hi mhaka ku na swa distracted leswiya Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. A hi bulani na nkulukumba Gerald Sambo va vulavulela ndhawu ya dyondzo ya masungulo eMpumalanga. Sambo nhlekani? Ntikani mahashi na ku pfuxelana vayingiseri hinkwavo Munghana Lonene FM. No, akhensa swinene Sambo ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina. Mi nga chavi a swi lehangi. Ho lava ku tiva ku tanihi hi ndawulo ya dyondzo ya masungulo eMpumalanga mi lunghe ku fika kwihi loko swi ta ka timhaka ta ku sunguriwa ka swikambelo ku tsariwa ka swikambelo ngopfu loko kha hi languta ka vadyondzi va ka grade 12 na ku xivutiso lexi ni vutisaka n'we tanihi Mpumalanga mina yona dyondzo leyi ya CAT eMpumalanga Computer Application Technology. Hayi na mahashi namuntlha hi la Makhosana Manzini la vana a va tsala yo computer application. Leswi nga swi vulaka tanihi ndzawulo ya dyondzo i ku hinkwaswo leswi hi fanele hi swi endlile leswi nga le matimbeni ya ndzawulo ya dyondzo ku va hi sapota vana va hina va ha ta tsala xikambelo xa ka grade 12 hi swi endlile. Mathicara ma tikhomitile swinene ngopfu va dyondzisa vana na mixo va dyondzisa loko xikolo swi huma va dyondzisa hi tiholiday va dyondzisa hi ti-winter classes va dyondzisa hi ti-spring classes va tlhela va tiyisekisa leswaku leswi vana va nga kombisaka va swi kayivela loko va tsala xikambelo kumbe lava nga kombisa ku hluleka ku va tsala xikambelo lexi vitaka leswaku trial examination va va lulamisa ka swilo leswi va ta kota ku va va ri ready. Xikolo lexi hi nga le ka xona xi na more than 200 ya vana va le ka grade 12 va vulile ku loko va tsala xikambelo xa trial examination swi kombise ku na vana lava fikelaka va 43 lava nga kombisa va karhi va siyeka hi tisayiti to karhi vana lava va nga le ku va dyondziseni hi ku tiyimisela va kota ku antswisa hi leswi endlekaka ka swikolo hinkwaswo ku trial examination yi hi kombile ku vana va hina va tirha njhani hi kwihi lava hlulekaka ku leswi hi kota ku va va pfuna ku loko va tsala xikambelo ku heleni ka lembe va kota ku va pasa kahle. Leswi nga xi vulaka xikambelo xi ta sungula kahle lava vana hinkwavo la eprovinsini va ta va tsala ti-languages including va English na ti-Spanish na swin'wana ti-language leti va fanele va ti tsala kambe vana va hina hinkwavo ka xifundza xa hina xa Mpumalanga va ta va ri le ku tsaleni hi siku lera ti-23 lani hi vulaka leswaku xikambelo xi sungula hi vutalo kumbe xi sungula in full swing la va nga ta tsala ku za va fikela hi ti-27 ta November kotile ku va yi pfuneta vana yi va nyika ti-tablet vana va le ka ti-quintile 1 to 3 hinkwavo leswi va kotaka ni loko va ri le makaya va hlanganisa ni mathicara hi ti-23 hi ta famba swifundza leswi hinkwaswo hi langutisa ku matsalelo ya xikambelo ma sungula kahle tanihileswi tiva swa vana hinkwavo va ta va nga le ku tsaleni na vhakachele xikolo xa Makhosana Manzini ku ta vona vana lava a va tsala eCat namuntlha kambe a tlhela a vulavula ni vana hinkwavo la nga vulaka hi ku navela ka yena a lavela ku vana kusukela ka grade 8 la xikolweni ku fika ka grade 12 hinkwavo va pasa. Xikolo xi tshembisile eka MEC ku va ti vekele epakanya ku va fikeleka 100% ku va kota ku va seketela leswi department la ku swi fikelela ku hi lava vana va yena hinkwavo va pasa hinkwavo ka xifundza xa hina xa Mpumalanga mara loko ku ri ku na laha hi nga ta ka hi nga ta fikeleli kona a hi swi naveli ku va hi kuma ehansi ka 90% kambe hi ku navela ku vana va hina hinkwavo a va pasi. Swi lulamerile tanihileswi hi tivaka leswaku MEC yi vulile ku Mpumalanga i ready a vula ku hinkwaswo leswi hi faneleke hi swona leswi katsaka ni vulaka leswaku ti-risk management plan ti vekiwile ku va hi langutisa ku loko swiyimo swa maxelo swi nga fambangi kahle hi ta tirhisana ni maphorisa ni masocha hi tirhisana ni va ka health hi tirhisana ni hinkwato ti-stakeholders ku meka sure swa ku laha ku nga va ka ni ti-risk to karhi leti nga endlaka leswaku matsalelo ya xikambelo xa hina ma kota ku va nga fambi kahle hi kota ku va hi nghenelela ni leswi hi swi endle hi va hi dyondze ka malembe lama nga hundza ku ve na swin'wana leswi nga va ka swi hi bayizisile ku va ku karhi man'wana swa ku xiyimo xa maxelo a swi tshamisekangi kahle ku nga ku na ti-service delivery
protest so hi swi vonile ku swi laveka leswaku va na ti-contingency plan leti nga ta hi pfuna ku loko va ni xiyimo xa ku fana ni sweleswo hi tirhisa njhani na ti-stakeholders ta hina hinkwato ku va hi kote ku nghenelela ku vana va hina va emahlweni va kote ku tsala hi ndlela leyi faneleke. Hi ravo hi mugqivela a ni ri a thula mahaxi Sambo van'wana va vayingiseri va ri minkarhi ya ku tala loko hina hi kha hi vulavula hi timhaka ta dyondzo hi vulavula na va le Limpopo se ivi ni va byelana ku va le Limpopo va lo xava nkarhi lava le Mpumalanga a va xavi nkarhi se loko vo xava nkarhi na vo mi ta va twa va kha va vulavula ka minongonoko ya hina se i hungu leri a ni lava ku mi hundzela rona ku mi ri tiva ku vanhu va le mhala ve ri loko hi nga vulavuli na n'wina mi kuma mikama yin'wana va kha va vulavula va MEC la va Limpopo va xave nkarhi va vulavula ivi swi twala ongeti ko vitaniwa va le Limpopo ntsena va le Mpumalanga va vitaniwi se ivi tolo loko ni nga ni vulavula na tatana Moses Chirwa va kombisa timhaka ta ku tivhoti to tala leti va ti kumaka vo tanihi African National Congress tin'wana ta to ti tele a mhala se kambe ti-deployees ta vo a ti vulavuli na vanhu lava nga le mhala hi ku tirhisa Munghana Lonene kumbe Munghana Lonene i xitichi lexi va xi yingiselaka ngopfu a mhala ku nga a Bushbuckridge se vete ni muntsela hungu rero Sambo. No swa laveka mahaxi ku va ku qacha laha ka marketing mina nga ku nga va tirhela kahle ngopfu u ta va tiketebala kambe ri tekela nhlokweni hungu relero muhaxi hi tiyisekisa ku hi ya kombela le ka treasury ku a va hi nyiki mali ya ku va yi engetelekile nyana hi kote ku va hi kuma contract ni Munghana Lonene swa laveka vhele ku at least hi ta vulavula ngopfungopfu ni community ya hina ya le Bushbuckridge laha hi twaka leswaku hi xitalo xa vo va yingisela Munghana Lonene kambe tanihi ndzawulo hi lava ku ndlulisa ni marito yo khensa ngopfungopfu ka Munghana Lonene ma hi nyika moya mo hi nyika nkarhi loko va ka swilo swi nga fambi kahle ntsena ni loko swilo swi famba kahle ma hi fikelela ku ma swi lava leswaku community ya hina ya le Bushbuckridge ngopfungopfu lava mhala va kota ku va twa leswaku eMpumalanga swa dyondzo swi famba njhani hi ta lulamisa muhaxi hi endla sure ku at least maybe hi kan'we hi n'hweti ha fika ka Munghana Lonene hi vulavula hi ti-program leti hi nga le kha ti nga na toho ta education leti hi nga tiveka leswaku hi kote ku va henhlisa madyondzo ni madyondziselo ya vana va hina va le Bushbuckridge khensile swinene mahaxi ku va mi hi hundzeleni ehungu relero. Inkomu Samba khensa swinene sweswo mintsiro Munghana Lonene FM va vulavulela ndhawu ya dyondzo ya masungulo eMpumalanga enkulukumba Gerald Sambo kambe loko ni hundza ila loko ni vuya na MEC mavungulu ruli ra Makhanya hi bula na vona la namuntlha va hi byela ku tanihi Limpopo swikambelo swi sungule ximfumo namuntlha va ri yini vona ka rixaka kambe andhaka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. entlhanu timinete hi nga se ba ora ya mbirhi yima ni amukela MEC wa ndhawu ya dyondzo ya masungulo ya Limpopo MEC mavungulu ruli ra Makhanya MEC nhleka minjhani hi pfukeli minjhani hayi kona hi leswaku i khale mi kha mi kala loko ni ta yala va ku ha MEC va humela loko ni ta yala va ku hayi MEC va hala namuntlha mi fikile ni fikile namuntlha vana va sungule ku tsala hi tsake ngopfu kwala ka ku tsaka MEC kumbexana mi nga hlamusela rixaka hi mi twini mi kha mi endla migingiriko yo hambanahambana ya ku komba ku lunghela kumbe ku lunghekela ku tsarisa xikambelo kambe ke se siku leri ri fikile tanihi MEC na ndzawulo mi titwa njhani mi lunghile ku nan'waka mi ta yi tisa 85%? Nan'waka we are above 90% and we are in the top 5 so hi sungurile namuntlha ka bana ba hina lava machudeni ya hina va kha va tsala is 1631 mi ta sunduka ku ri ka technology va tsala ku a va talangi mara hi monitore ku ri maphepha a fikile hi nkarhi mi ta sunduka last week hi humese ti-answer book ti ya ka ti-storage tin'wanyani ti va kusuhani na swikolo so namuntlha ha hi monitora ku ri ti-question paper ti fika ka swikolo hi nkarhi a hi vanangi na problem ka distribution ya ti-question papers then kambe hi languta turnout ya vana va humile va tile ku tsala mi ta sunduka ku ri va nga rejistara mara siku loko ri fika va ngati namuntlha hi vone ku ri va kona va tile nakona loko va heta ku ve na ku collector ti-question papers ti ya laha ku storiwaka kona ku endlela ku ri ti ya ku yimela ku makiwa so
hi lava ku khensa team ya hina ya Prof Jock because tolo va ve na meeting va kha va checka state of readiness va checka ku ri ka swikolo leswi swi tsalaku ku hava ti disturbance around it so hi swona leswi swi endlaku ku ri mimoya ya hina ya hansi hi tsaka ku ri at least hi sungurile hi swi vonile ku ri exam yi fikile. Loko yi tetani mi lava nseketelo wa njhani kusuka ka vatswari MEC hi ku onge ti nkarhi wa kahle wa ku loko ku ve ku ri na ku vatswari va seketela a va fane va vona ka sweswi mi langutela yini? Hi langutela ku ri leswi va nga swi endlisa swona lava vo sungula namuntlha va pfuxa our learners va fika ku tsala hi nkarhi a kombela ku ri ka lava va tirhaka va va siya ku va ha tele a va siye va va pfuxile nampundzu ku ri va tiva ku ri va nga leti a tlilasini. Xa vumbirhi namuntlha ku hava swiphiqo leswi nga huma so hi kombela ka vatswari ku ri hi endle call ya ku ri lava va tivaka ku ri va tirhisa ti-watch leti ti ri ti-computer a va vulavuli na machudeni ya hina vana va vona vana va hina va ti siya emakaya ku ri ti nga lahleki loko hi fika hi va siyisa swona a handle le a xikolweni a va vulavuli na vona ka timhaka ta ti-cellphone ku ri cellphone a ha yi laveki a exam room so a va ti siya emakaya ka lava va kota ku ti siya hi ku ri swi nge endli ku ri ti lahleka le a xikolweni so ha kombela ka vatswari ku ri a va yisi mahlweni hi ku tirha na hina na ku seketela our learners. MEC a khensa swinene hungu ra n'wina ro hetisela mi ri yini hi swihi mi nga mi nga swi vulangi hi 12 hayi mina ni ri ka class of 2025 stay focused believe in yourself mi swi tiva ku ri leswi mi nga swi tirhela n'waha hinkwawo mi sungurile sweswi hi mi lavelela mikateko. MEC khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkomo MEC mavongoloro lera makhanya va gimeta ku nonga na ku Afrika wa vulavula mbatwili va vula tani very ikona khet Limpopo va sungurile vadyondzi va tsarile ma swi tiva ku hina va munhu ntsena ya tsala hi ra mune ne ya sungula hi ra mune ku nga ta kha ku tsariwa Xinghezi se ta twa hi ra mune ku swi famba njhani hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu ni khensile ku va mi hi lombe ndleve ka nhlekani lowu mbana siku lerinene mi tiphina nongonoko lowu humelelisiwe hi Ncindani Eric Mabasa kasi ke dzumba na mina nongonoko lowu landzelaka hi nomo wa Ike Ngoveni vuhumelerisi bya Mchangani handle ka sweswo mina ni ri ka n'we na valava nga kwala tlhelo ka n'we va na nhlekani lowunene mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni tatana Hlulani Fanwa Magayisa hi lawa na mahungu ya misava ya awara ya 2 tata Etsali Nkowankowa Giyani le Kapani Uyikuka kahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela